I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi gameplay. Danas igramo Awakening of Heroes, znači igrica je nova, igrica je od domaćih proizvođača, radi se o Kofa Gamesu, igrica je odlična, igrica je u alfa verziji, to je jedino onako malo, ali dobro, nakon alfa ide beta i onda brate izlazi igra, ono, to je to, šta ne. Ako želite i vi igrati alfa verziju, znači da isprobate igricu, da pomognete Kofa Gamesu kako bi usavršili ovu igricu, možete dobiti od mene jedan serijal, a zapravo ih jedan 7, i napravit ćemo giveaway, to jest ovo je upravo giveaway video. Tako da ljudi, ajde, čekajte, samo da ja uberem cap. Oh shit, go Granny go! Prati ga! Luda baka je, luda baka. Sve što trebate je, da bi se dobili serijal, lajkajte video, podijelite ovaj video i lajkajte moju i njihovu stranicu i pretplatite se na moj i njihov kanal. To je to ono, imate YouTube, imate Facebook. Sve što trebate je to. A kako ćete podijeliti vaš, to jest moj video? Oj, vrati se! Odete na moju stranicu, nađete objavu od ovog giveawaya, kliknete na podijeli ili na share, ovisi na kakvom vam jeziku piše, i označite da vam bude na javno. I onda eto, čekate dok ja ne napravim izvlačenje dobitnika preko random orga i eto, onda ja šaljem odmah. Nema tu. Odmah ja šaljem te kijeve. Tako da eto. I eto, sad upravo možete vidjeti tu igricu kako lijepo izgleda. Ima bugova naravno. To je sasvim normalno pošto je u alfa verziji ljudi, ono, šta možete očekivati. Ali ima organizirane neke dane, ne znam točno kada imate testiranje igrice, znači svi živi doživjeti ovo, cijeli alfa tim, i onda nakon igranja napišete vaše mišljenje, šta mislite, ne znam šta bi trebalo popraviti, gdje vam buguje, pomažete uglavnom Kofa Gamesu da usavrše igricu. Tako da eto, Kofa Games, znači ljudi iz Kofa Gamesa su mi dali ove serijale, znači na Reboot festivalu, tako da hvala vam puno. I eto, nadam se da će biti još giveawaya na mom kanalu, što od Kofa Gamesa, što od drugih igrica i tako, nadam se da ćemo se zabaviti, da će nam biti dosta cool i ovo je malo teško ga je ubiti. Nemoj me ubit Zeko, nemoj me ubit. Your tower is under attack. I eto ljudi, ne znam što vam više kažem. Ako se nešto zaboravio napomenut, napisat ću vam. Da sam noob. To sam rekao valjda već par puta, ono. Idemo nazad. Uglavnom ovi zečevi, ako ste mogli skužiti, su vam ti tako rečeno minioni, kao u LoLu. I onda imate ove turete, to je towere. Your tower is under attack, samo ja ne znam gdje je. Uglavnom eto, ja ću raditi ovako kratke reviewe ove igrice i eto u ovom videu, ovako u videima ću pričati šta bi ja popravio, di mi laguje, šta mi zakazuje. Ej, u bazi si mi. Alo ženo, alo, ubije, to frende. Daj, idi tamo, idi uzmi ona, to. Uglavnom, pri kraju smo i izgubit ćemo ovo. Da, igram s botovima, izgubit ćemo. Tako da ljudi, nadam se da vam se svidjelo ovo, ja više neću igrat, trenutno. Tako da, znate šta vam je činiti za gameat, to jest dobiti key i gameat. Tako da, eto ljudi, uživajte, budite pozdravljeni